Naglatag hin mga prioridad nga programa para hapadayon nga pag-uswagan probinsya ang Eastern Samar Provincial Science Technology Innovation Council ESPSTIC hairasyahan nga quarterly meeting nga ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent R.V. Iverdoni Hapidjo Conference Hall Old Capitol Building Abril 13. Gintutukan han konseho ang pagparigon han mga inisyatibo ha siyensya, teknolohiya ngan inobasyon nga ginlalauman makakabulig nga sektor panlawas, enerhiya ngan edukasyon, sugad nga kabahin han development agenda han bagong administrasyon. Ginhisgutan ha katitirok ang status and updates han mga DOST-funded nga proyekto. Labi na ang gini-implementar han Provincial Health Office PHO, lakip na ang water testing facility nga nagtutuyo masiguro ang kalidad han tubig sa komunidad ngan ang complementary foods nga programa nga nasuporta nutrisyon han katawhan. Igin-presentar liwat han Eastern Samar State University ESO ang programa may kalabutan ha renewable energy potentials ha probinsya nga gintatagad nga importante nga pitad ha pag-atubang han kakulangan ha enerhiya ngan pagtagad ha malangbo nga kalibungan. Naglatag naman ang Department of Information and Communications Technology DICT hinplano para ha pagtukod han STI kiosk nga magiging sentro han impormasyon ngan serbisyo ang gobyerno pinaagyan pakigbuliganay han penro ngan ESO. Ha sektorhan panlawas, ginuundong ang pagdumara hin training ha HIV testing para han DepEd nurses ngan iba pa nga otorisado nga personnel agud mapakisig ang kampanya kontra HIV. Ginsusuportahan liwatan konseho ang balaod nun nga magtukod hin provincial STI councils habugos nga nasod samtang ginpaplano ang konstruksyon han CSC Field Office Building ha Eastern Samar. Gintalakay gihapon ang mga programa para ha edukasyon ngan kabataan, lakip nan pagmonitor han school attendance han mga benepisyaryo han 4Ps ngan ang plano nga pagtukod han Project SHIN o Schools Hub for Excellence Education and Nurturing Innovation ha bag-o nga Schools Division Office ha San Julian nga magiging sentro han excellence ngan innovation ha edukasyon. Sumala ha konseho ang padayon nga kolaborasyon ngan aktibo nga partisipasyon han mga miyembro amo ang yawi base epektibo nga maipatuman ang mga programa nga magduduso han padayon nga kauswagan ha Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.